Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga taymangunsin kami mulia harumini biidnillahi subhanahu wa ta'ala pagsawsawhan na to in maniyo tiyo pangadjian itukbal sin kami asawab yan mga palanguan na muaka may Islam in mawaya na mo amuin ipasaw maun kaniyo amo na in suratul Ghashiyah uno in makawa ta pangadjian atau ako uno in tafsiran suratul Ghashiyah. Mga mulya sinallahu subhanahu wa ta'ala, in suratul Ghashiyah sa lagu-lagu surah ya naug sinallahu subhanahu wa ta'ala panabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Intanda niya mga palanguan na muaka may Islam in suratul Ghashiyah amuin in surah daran-daran biabat-bat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatiap-tiap amuin aun pagpun-pun biana sin Jumaat iban sin salatul Eid. Nasawab yan mga palangwan na mga kamay Islam mawaya na mo amuin pasawahun bang uno inhatian sin suratul Ghashiyah ini. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala at yagnan sin Tuhan na to Rahman Allah azza wa jal in surah ini long niya hal ataka hadithul Ghashiyah. Long niya hal ataka hadithul Ghashiyah. In hal hindi mga palangwan na muaka may Islam mataud mga amuin magtatapsir nagtung kakalibang unin maana sin hal din di aw na kay aw ning hamakay man magtatapsir long nila in halong ni halata ka hadithul Ghashiyah biara sin hal suratul insan hal ata alal insan hatinin hali makna niya rin di qad aw na sabdi miya long niya bukun long niya qad long ni makna niya rin long hal long na litashwiq amoy tin masuok mga palanguan na muaka may Islam hatin niya hal pagpasub ha mga sila mang durungog hatin niya pag-asuwo ipagpasub pa mga sila mang durungog. Hal ataka hadithul Ghashiyah long sinallahu ta'ala hal ataka hadithul Ghashiyah in khitab ini man jarisiya tudjumad tu panabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam isa-isa niya sadya man jarisiya long sin mga ulama in khitab ini amuin hal ataka atinya Muhammad Nabi iwan sin mga atba' niya, iwan si mga amuin na miyamagad kaniya. Hal ataka hadithul Ghashiyah ya Muhammad uno di matong nga kakakaimuin suy-suy sa lagu-lagu al-Ghashiyah amin Ghashiyah long sin mga ulama in Ghashiyah rin di amuna in qiyamah. At ini ya subuh sinallahu subhanahu wa ta'ala in nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sin amin amin kahalan sin adlaw kiyamat. Uno ya Muhammad di matong nakakaimu in suy-suy sin adlaw kiyamat hangkan in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
hawaktu niya yung ugin maas imian namassa sin ayat ini hal ataka hadithul ghashiyah simambag in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam long niya na'am at ini hal at qad atahu hadithul ghashiyah tawunnal turan at ini simampay na kaniya insuy-suy sa lagu-lagu amuna inadlo kiyamat. Na mga palangwan na mu'akam Islam, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashiyah. Hindi wujuh at iya pamayhuan. Maksud, pamayhuan sin mga sila taunar ka jahannam. Wujuhu yawma idhin khashiyah, at ini adlaw ini, in pamayhuan sin mga sila taunar ka jahannam. Mabawa, biyabawa, khashiyah, ay dhalila. Mabawa, biyabawa. Amilatun nasibah. At ini mga pamayhuan ini. Mga pamayhuan si mga taunar ka jahannam. Khashiyah, biyabawa, wa amilatun nasibah. In amilatun nasiba mga palangwan na mu'akam Islam, in ma'na niya at niya malaul na paghinangan. Malaul tura na paghinangan. Nalaong sin mga mufassirun, in amilatun nasiba, aon din kanila imiyan, in ma'na sin in kahalan, amin jumato, in amilatun nasiba ini, lati niya malaul na paghinangan, hindi niya dunya. Sabab, mga palangwan na mu'akam Islam, aon din ha mga magtatafsir, imiyan, in amilatun nasiba ilong niya, danilong niya kahalan dunya, tinya malaul, in mga sila manusia, biyasin mga sila pari, iwan sila mga kisis, iwan sila amuin, alladhina ya'maluna wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, amin himinang sila, sa panganal nila, hinang nilaw ni karayaw kanila. Amo at maksud long na sin amilatun nasiba. Aon ding hamakimian magtatafsir. Amo ito lang yung maksud. Sabab, indalil nila, amuin, in Amir Mu'min Umar bin Khattab waktu, aon kita niya, hambuk pari, hasaumaan niya, amuin na pag-iibadatan niya. Nag-ibadat, naghinang sin amuin ibadat niya, nagsumba, nagkakinisan, sambil timangis in Umar bin Khattab. Ang pasyaya, subusin panaiwan niya, laong si panaiwan niya kaniya, mayubki kaya Amir al-Mu'minin. Unulong ni nagpatangis kay mo ya Amir al-Mu'minin. Ijawab sin Umar ibn Khattab radiyallahu an. Sabablong niya katumtuman kulongin ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala amilatun nasibah. At niya naghinang nasadya sila, naghinang nagpalaul sa ritay maun kanila. Amo tinakisin mga sila magtatafsir kaywanan at inimana sin amilatun nasibah mga manusia nagpalaul sadya sing kakahinang nila sa wayroon tay makanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan tinamilatun nasibah panghati nila. Sa siyambag sila si Ibn Taymiyyah rahimahullah. Bukun long ni mana sinamilatun nasibah rin yalong niya dunya. Imana long na sinamilatun nasibah adlo kiamat. Hati niya liyaul in mga sila taunar ka jahannam magbuhat sin mga amuin pusas sin mga amuin ini kadina dito alom nar ka jahannam. Sababi mga taunar ka jahannam, aun sila aglal. Pasulukon sila sinallahu ta'ala aglal, amuin kadina, dengan kayo. Nasabab yan, laulun sila. Magbuhat, magda, sin kadina, amuin siya sadya ka na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Namun tulong si Ibn Taymiyyah rahimahullah in ma'na sinamilatun nasibah at inibukon sa long niya amin malaul niya dunya himinang sin amin kawaan niya ding mga ibadat uswirun dia tima kana sinallahu ta'ala in maksud sinamilatun nasibah at niya pag amin hinang niya dito adlaw mahuli malaul siya magda sin mga kadina sin mga pusas siya sadya kana sinallahu subhanahu wa ta'ala.
Demikian lang sinallahu ta'ala, tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Nain mga pamayhuan, at ang mga taunar ka jahannam, amin nanilikid lumani pamayhuan nila, amin mabawain pamayhuan nila, asal talyaul na sila maghinang, magdasin mga pusa, si mga kadina, amin siya sadya kanila sinallahu ta'ala, damikyan, tasla naran hamiyah. Pasurun sila sinallahu ta'ala, sunugun sila sinallahu ta'ala, hakayo hamiyah, sipat sinallahu ta'ala nar hami. Imaksud di mana sin hamiyah, at niya nakalanduin paso niya. Nakalanduin paso niya. At niya, intiap-tiap, asal kaya kaingatan sing kita, intiap-tiap kayo mapaso. Sa sipat pa sinallahu ta'ala in kayo hindi mapaso. Tanda turan in kayo amin siya sadya sinallahu ta'ala kanila, nakalanduin paso niya. Tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. In mga sila, amuin, taunar ka jahannam, haadlaw ini, haadlaw yadto. Mawawain pangatud kanila sila Allah Ta'ala. Sarta, malaul pa sila magdasing kakinisan sin mga pusas, iban sin mga amuin, ini kadina, iwan sin, sunukon pa sila sinallahu ta'ala kayo. Tus, yari pa in sumuno, tusqa min ainin aniya. Sarta, uhawon sila. Napag-uhaw nila, mga palangguan na mu'akama Islam. Bukun in Allahu ta'ala, tiap-tiap uhawon in mga sila taunar ka jahannam, dilan magtuloy sila. Pag-inom. Suway, paanalamon na sila sinuhaw. Amin lando in uhaw. Ampa sila mangayo pa Allahu Ta'ala. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhul. Bang sila mangayo pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kalando na in uhaw nila. Mangayo sila pa Allahu Ta'ala sin tubig. Nain Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bang yaon sila kikita na ngayo na. Nakalando na to din uhaw nila. Narindi yughathu bima'in kalmuhul. Nin Allah subhanahu wa ta'ala painumun na sila. Sintuwig na kalanduin paso niya. Amunin ayat nilang sinallahu ta'ala tusqa min ainin aniya. At painumun in mga manusia taunar ka jahannam. Deng ha ain. Urin ain amuin tuwig bukal. Tuwig amuin anar ka jahannam aniya na kalanduin paso niya. Harat kala mga suka mo. Aun lang mo tuwig ka, aun tuwig lang manar ka jahannam. Nang jawab niya aun tuwig. Siyasad dia sinallahu ta'ala pamanga taunar ka jahannam. Sa intuwig niya di siya tuan di siya makapung sing kayo. Intuwig niya di siya makamatay sing di makapatay sing kayo. Gamman intuwig yadto. Yadto in paniksa kanila. Yadto in ipanunog sin pamayhuan nila. Yadto in panunog sin atay nila, sin lungon-lungon nila. Inyat to pag-inom. Damikyan siyabot sinallahu ta'ala ayat, walaysa lahum ta'amun illa min dhari'. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. Aon sila pag-inom, tusqa min ain aniyah. Tubig mapaso, ipainom kanila, hawak to sila mangayo. Damikyan tuan, hapdiun day sab sila. Pakaunon day sab sila sinallahu ta'ala. Laong sinallahu ta'ala, isa lahum ta'amun illa min dhari'. Wayroon pagkaon nila, buat maling ka laong sinallahu ta'ala dhari'. Na hindi ang problema. Sa may taro ngayong aya laong sinallahu ta'ala, isa lahum ta'amun illa min ghislin. Wayroon pagkaon nila, buat maling ka ghislin. Ano kayong aya laong sinallahu ta'ala inna syajara zakum ta'amul athim. At niya, nagbiwid-dabid din pagkaon. Aon din nga mga siyabot sinallahu ta'ala pagkaon sintaw na jahannam dhari'. Aon din siyabot sinallahu ta'ala ghislin. Aon din siyabot sinallahu ta'ala zakum. Tayo pwede ini pagkwantas yung problema ini.
Nasabab yan mga palangwan na muakam Islam. In mga ulama na to imiyan. Laong niya in pagkaunlong na sintaw narka jahannam. Dariya, zakum. Iwan sin kislin in niya long niya depindi hal bawa sin lokal nila. Depindi ha darakat. Depindi ha bawa sin lokal nila. Laong ta in first floor man jay laong ta in pagkaun niya kislin. Laong ta in second floor man jay in pagkaun niya dariya. Laong ta in third floor in panjay pagkaun niya laong ta amon in zakum. Sa in mga pagkaon ni mga palangwan na mga Islam, da gussatin aun siya tunok-tunok. Tunok-tunok ipakaon, amuin tunok, pagkaon amuin takatulok, amuin at pinipakaon pamataw na ka jahannam. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Laong singkaywanan in dari' laong na ini, pagkalakan siya, wala arap siya ipagtag nila, bukong dari' siya, shibriq. In shibriq, hambuok siya amuin, hambuok siya katumbu-tumbuhan. Kalakan dabi nila isbang Allahu alam. In shibriq, bang siya tumahay na, makalasun na siya. Na mga dunya, in dari' ini, tawakan ni shibriq ini, makalasun, biyaddiin na baha siya ngadlo kiamat na. Amuin pagkaon nakalanduin tunok niya, nakalanduin paso niya, ipasod pa bawat sintao. Ipasod pa tiyan sintao. Biyarin na ba kahalan niya mga palangwan na muakam Islam. Na mga palangwan na muakam Islam, bihan in pagkaon sin mga manusia. Bihan in pagkaon sin mga manusia alam sin narka jahannam. Aun sila dariya, aun sila gislin, aun sila zakum. Na zakum mga palangwan na muakam Islam. Laong si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, law kana qatratan min az-zakum qatarat fi dunya, bangsad jalong si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In hamuk sadya tu sin zakum mahulog maripa dunya la afsadat ma'ishaha li ahliha. Malarak in kawiyanan dunya hasaob sintu sadya sin amin sin zakum ini ma palangwan na muakam Islam. Namuyad to in pagkaon, iwan pag-inom, sin mga sila mag-amoy naguhula halawm sinarka jahannam. Nen pagkaon, iwan pag-inom, amoy ipakaon kanila, laong sinallahu ta'ala yusminu wala yughni min ju'. Di siya makaig sin hapdi, iwan di siya makaig sin amin uhaw. Salta di siya amoy di siya may hinang unod. Gamman in ipagkaon, ipainom kanila. Iwan pag ipakaon kanila, gamman niya ito ikakahanap sin siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon siya ikasanyang, di siya ikarayaw sin baran, di ikarayaw sin napas, di ikarayaw sin ginhawabaran, gamman ikahanap sin siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palangwan na muakam Islam. Ini to kahalan sin mga sila taunar ka jahannam. Yabut sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini, asura ini. Damikyan, ding ha fasaha, ding ha balagha, sin Quran al-Karim, bang siya sumabutin Allah subhanahu wa ta'ala, sin amin, ini kasik amin siksa, damikyan in Tuhan na to Rabbul alamin, sumabot siya damikyan sin amin kakuyakan, amin kahalan si mga sila tausulga. Laong sinallahu ta'ala ujuhu yawma idin na'imah. Sipat sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga sila tausulga. Amin naguhula hasulga. Laong sinallahu ujuhu yawma idin na'imah. Haadlaw ini laong sinallahu ta'ala in pamayhuan sin mga sila tausulga. Na'imah. Amin alam sin kakuyakan. Alam sin kasaddapan. Halom ni'mat lisa'ya radiyah, may ta'sirayat to amin alam sin kuyag sadya, halom sin ni'mat sadya, halom karayawan sadya lisa'ya radiyah, hasab sin ridha na sila hakatan na hinang nila dunya, hati ridha na sila hakatan na hinang nila dunya.
Rida na sila ang mga ibadat na hinang nila karena sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sawab fi jannatin aliyah. Sawab kaingatan nila intutungbasan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ha mga ibadat hinang nila yadto. Ha mga amin karayawan hinang nila yadto. Kaingatan nila intungbasin Tuhan Rabbul Alamin. Amuna in jannatun aliyah. Amuna in kasulga-sulgaan sa taas-taas. Amin itungbas kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tuhan in sa baba na amin sulga itungbas kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bangyagad muing kabaan niya arduha ka'ardus samawati wal ard. Ilaggo niya biyasin 7 lapis langit iwan si 7 lapis lupa. Amoy tilaggo sin sulga amoy sa wawa na siya kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan diinin firdaus sulga sin kanabihan, sulga sin mga siddiqun, sulga sin mga syuhada. Birinin rayyan sulga sin mga sila amin magpupuasa. Biyarin na way laggo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain sulga amin siya sadya sin Allah ta'ala pa mga sila tao marayaw, pa mga sila tao nag-ibadat, pa mga sila nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. La tasma'u fiha laqiyah. Wayruun dito karuhan amin lukat lambing. Wayroon dito karuhan bisara tumbi, bisara puting, bisa amin log lama. Halawm sin sulga wayroon dito dila malumbi. Kataan sin bisara halawm sin sulga salama. In kataan sin bisara halawm sin sulga mga palangwan na mga kami Islam. Bang bukun tasbih, bang bukun takbir, bang bukun karayawan, bang bukun amin ini amin hikmat. Biyan mga walangwan na muaga may Islam in bisarah karuwan halawm sin sulga amin tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin pa mga ipon niya marayaw. Damikyan fiha aynun jariyah. Asulga mga palangwan na muaga may Islam aon day sabihin di siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala amin aynun jariyah ang sapa nagaanod-anod. Amo na inin pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala duking aya fiha anharum min ma'in ghairu asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin ladzatul lisharibin wa anharum min asalin musaffa. Amin sapa pagyanon sin Allah ta'ala rindi amin sabut niya duking aya long niya sapa deng ha tubig amin di magkapinda-pinda dabik yan sapa deng ha dengan katas iwan sa amin lam yataghayyar ta'mu sapa amin dengan katas di magkapinda-pinda nanam niya wan harum min khamratil ladzatul lisharibin demikian sapa dengan khamar dengan alak amin alak di siya makamudarat hanag inom kaniya. Demikian sapa dengan gula pusukan amin pure gula amo yan in kasapa-sapaan siya sadya sinallahu subhanahu wa ta'ala pa mga sila tao marayaw pataw mga tao bariman amoy nagmabuka kaniya. Amo yan mga palanguan na muaga Islam. Damikyan in Allahu subhanahu wa ta'ala imiyan ha ayat niya fiha sururum marfu'ah halawm sin sulga aon dito mga surur aon dito mga amin sarir atau akan kamah sat na amin mataas wakwabum mawdu'ah damikyan aon dito alom sin sulga amin tubig liuluunan na asal alak wanamariqu masfufa damikyan aon dito mga uan biabangkat-bangkat wazarabiyum mabthutha damikyan aon dito alom sin sulga amoin carpet tiyata kama sinallahu subhanahu wa ta'ala pa mga manusia nagmabuwa kaniya. Aon kau nito asulga mga palangwan na mo kama Islam kama sa taas-taas damikyan na pag-iinuman mo aon na asal
aloon Dengha anak damikyan aon de sab kay mo rito alam si sulga mga palangwan ng kami Islam uan biya bangkat asal damikyan aon de sab didto kay mo siya sadya sinallahu taala carpet amin paglilingkuran mo mga palangwan na mo kami Islam habiyari na ni'mat biyta kato sinallahu subhanahu wa taala habiyari na karayawan biyta kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin unubaha ingin hawaran mabaya dawa numanam sin amin kaparasahan ini. Asubuhon na to imbamaranan na to mga palangwan na mo kami Islam. Asubuhon na to ginhawaran. Harwa syabut na to kainakahalan. Amin wujuhu yawma idin khasi'ah. Iwan sin wujuhu yawma idin na'ima. Haunubaha inkawaan. Sin ginhawaran surun. Nawang surun in wujuhu yawma idin khasi'ah. Manusia ya manusia mawaya yad to amunat manusia sa lugi-lugi. Nasawab yan, asuun na to suway ingin habaran. Harwa para kala, harwa bay, harwa hulaan ini auno ba ikawayan ingin habaran. Wujuhu yawma idin khashi'ah atawakan wujuhu yawma idin na'imah. Mga palangwan na mga kami Islam, amuyad pinsulga, amuin laong sinallahu subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratu a'yun jazaa bima kanu ya'malun. Laong sinallahu ta'ala insulga, amuin siya saddiya, sin Tuhan Rabbul Alamin, pamanga sila nagmabuka kaniya, fala ta'lamu nafsun, di yato kaingatan sin ginhabaran, di yato kaingatan sin baran, kaingatan sin mga tao, sin amin naghinang ibadat bihaon, bang unuin siya saddiya sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, hasawab sin mga ibadat hinang nila. Sabab in sulga tuan ma la aynun ra'at, wayrum pa siya sikita sin mata. Wala udun sami'at, wala pa siya yung sintinga. Wala khatar ala qalbi bashar, damikyan wala pa siya naangan sin pangatayan bang biad diinin lingkat sin sulga. Nabiyarin kahalan mga palangwan na mu'akam Islam. Biyarin lingkat sin sulga siya saddiya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga palangwan na mu'akam Islam, halingkat na sindiungog na tukain na. Sulga siya saddiya sin Allah ta'ala pa mga tao nagmamuka kaniya. Sulga angan singkatan manusia unubaha di baha uminang inbaran sin ikasud niya madto di ba amuin ini pakusugon sinbaran mag-ibadat hasupaya mahasil ning kawaan niya to na mga palangwan na mu'akam Islam. Puas na sabot na to, atawakan puas siya but sinallahu ta'ala ingkahalan sin mga tao narka jahannam. Damit yan kahalan sin mga tao sulga. Narindi syupatan sinallahu ta'ala in ayat niya. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Laong sinallahu ta'ala di ka umatod. Di ka umatod, amuin, mamandu ka, in mga sila manusia bang biad diin, in kapapanjari na mga unta. Sabab, in binatang mga palangwan na mga kami Islam, in rule ni hamanusia to in upat in taod niya. Muna in siya akula. At in siya pagkaunon. Amot in panagnan rule ni hamanusia in binatang. Ini karuwa haluba, in siya paggatasan. Pagkaan siya sustain gatas. Ini katurakuba, in siya pagsasakatan, pagkuraan. In kahinapusan niya rule, sin binatang hamano siya hamulah. Pagdarahan sin mga panyagaan. Pagdarahan sin mga panyap. Aw patruli ni mga palangwan na mu'akam Islam. Bang na to aturun, bang na to amin pandungan maraw, atod ko pasapi, atod ko pakambing, atod ko pabili-bili,
Atod ko pa sa amin harugay nga may piyapanjay sin Allah Ta'ala insapi enroll niya rakato makauntay nunod niya salta mainom tayong gatas niya. At inayin siya akula iwan sin haluba. Di siya manjari sakatan iwan di siya manjari ini dahan kapanyapan. Damik niya natod ko pakura. Inkura enroll niya rakato rakuba pag amoy pagkuraan da pagdahan da sing kapanyapan inakula damik yan aon sabi nga kaulaman imiyan makaunlong nin unod sin kura so bistahon ta na insya long ta akula makaun at ini insya di siya manjari haluba di siya paggatasan marikaw pabili-bili enroll niya na pamanong siya amurain akula iban haluba. At ini makaun siya iwan sin paggatasan di siya manjari sakatan iwan di siya manjari ini pagdahan si panyakaan. Mari ko padungki in siya rakubah iwan hamula. At ini siya manjari na pagdahan iwan manjari na pagbutangan sin kapanyapan. Sa di makaun iwan di siya manjari katasan. Sa atod ko paunta. Inunta angkan kau dia action Allah Ta'ala paunta sab malagguin benefits niya pamanusya. Maranin upat rulsin binatang. Mainang siya rakubah sabin unta pagdaan na kauna pagdahan siya sin manusya. Atau pagkuraan siya sin manusya. Hangkan kaya nga nanin unta safina to sahra. At ini siya ini safina. Ini bangka. Atau akan bangka sin amin desert. Hamula damik yan pagdahan na isab siya panyagaan sin nakauna. Pagdahan siya kapanyapan sin nakauna. Haluba damik yan paggatasan na isab sin nakauna. Dito sila mga nakauna, dito sila magkagatas haunta. Damik yan akula, damik yan unod niya makaun. At upat rol sin binatang nara, sin unta. Nabiyan mga palangwan na mo kama Islam. Hangkan paturun ko sin Allah Ta'ala paunta. Ha supaya ko makapando ka maraw. Biari in kawasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapya panjari niya. Hambuk papanjari. Hambuk makhluk papanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makaya niya in upat rule sin binatang. Inunta malago pa rin manusia. Inunta malago pa rin manusia sa mahuyod siya sin bata-bata. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Di ka umatod sila yung mga piyapanjarian. In mga manusia yan. Pagbang biyadin ka papanjari sin Allah Ta'ala mga haunta. Damik yan wa ila samai kayfa rufi'at. Damik yan di ka umatod in mga sila. Manusia bang biadiin in kaangkat sin Allah Ta'ala bang biadin ka panjari sin Allah Ta'ala langit sa min langit ya panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wayruun amin hagniya wayrun hagniya hakalong sin Allah Ta'ala Allahu alladhi khalaqas samawati wallahu alladhi khalaqas samawat bighairi amadin tarawnaha long sin Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala in nagpapanjari sin langit hawayruun hag kakitaan niyo. Naimano siya di ka mamandu ka. Bang biyan diin in kapapanjari sin Allah Ta'ala sin langit misan wayrun hag niya. Wa ilal jibali kayfa nusibat damik yan. Di ka aturun. Di ka manalian ni mga manusia bang biyadiin in kapapanjari sin Allah Ta'ala sin lupa. Bang biyadiin in pag-usok sin Allah Ta'ala sin lupa. Wa ilal ardi kayfa sutihat damik yang biyadiin. Di ka mamanduga. Di ba kitaon si manusia. Bang biyadiin kapapanjari sin amin lupa. Hilang sin Allah Ta'ala amin wayruun amin budbud niya. Lupa kapag bayan sin manusia. Lupa patag kapag bayan kapag hulaan sin manusia. Ikaw mo yung talion si manusia. Bang biya din papanjari sin Allah Ta'ala si mga parakala ini.
Di akaw sinallahu subhanahu wa ta'ala umatod ha mga piyapanjari ini uni maksud hasupaya hasupaya lumanduin pagmabuka mo patuhan Rabbul Alamin, hasupaya magkukusugin pag-iman mo pa Allahu Ta'ala. So kaingatan mo bang mo kaingatan in Allahu Ta'ala landuin kawasan niya, bang mo kaingatan in Allahu subhanahu wa ta'ala landuin pag ingat niya sin pagpapanjari niya ini kau magkukusugin pag-iman mo patuhan Rabbul Alamin. Sab kaingatan mo in Allahu Ta'ala kakausan niya in magpapanjari sin katan piapanjari iban ingat atuan in Allahu Ta'ala sal kaingatan ning katan sin piapanjari iban damikyan tumtuma kaingatan ni sab sin Allahu Ta'ala in katan sin wayruun jimatu kaingatan sin Allahu Ta'ala in katan sin piapanjari iban bang jumatu siya, maun siya. Iban kaingatan na siya sinallahu ta'ala ingkatan sin wayruun naun. Iban kaingatan sinallahu ta'ala ingkatan sin wayruun naun yadto bang biyaddiin siya maun. Nawiyan kawasa sinallahu ta'ala. Ya kaingatan ningkatan simu daim lahi liban sin batin. Simu din matampal iwan sin bukon. Simu rin nakatatapok iwan sin amuin matat nakatkampal. Simu din nakula iwan sin maslag. Asalin Tuhan na Rabbul Alamin Hakim. Kaingatan ng kata si piapanjari niya. Na mga palangkuan na mga ramay Islam. Damikyan lang sinallahu ta'ala fadhakkir. Fadhakkir. Baitaan ni biyandaan na atau baitaan ni Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fadhakkir innama anta mudhakkir ya Muhammad pagpatumtum kau innama anta mudhakkir sabab ini kau magpatumtum ikaw in kyudan atau kan ikaw in mas'ul hapagpatumtum ya Muhammad pagpatumtum kau, sabab ikaw in magpapatumtum. Lasta alaihim bimusaitir. Misan ka magpatumtum Muhammad, lasta alaihim bimusaitir. Wayroon mo sila nakukontrol. Illa man tawalla wa kafar. In illa rin ilong sin mga ulama, in ma'na niya lakin, sumagawa long sin Allah Ta'ala. In wayroon mo, wayroon nagkakad kay mo. Illa man tawalla wa kafar. Sumagawa, in mga wayroon nagkakad kay mo. In wayroon miya ka mga syara. Sintuhan mo Rabbul Alamin. Iban siya, away miya ka na kasunat-sunatan mo ya Muhammad. Imaykod, naningkiling ang mga kawaan mo. Iwan nagkufur. Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'adzibuhu Allahul adhab al-akbar. Ayaw na kau masusalong sintuhan Rabbul Alamin. Sabab siksaun sila sinallahu ta'ala sin siksa sa ul. In adhabul akbar mga palangwan na mu'akam Islam. At tawal yawmul akbar. Punon sinallahu subhanahu wa ta'ala in katan simpya panjari. Yan turid to pagtako nila yawmul hasrah. In yawmul hasrah mga palangwan na mu'akam Islam. Dahil hindi ipunon sinallahu ta'ala in mga katampya panjari, in mga manusia. Punon sinallahu ta'ala in manusia, amoy at awaktu sin Adam alaihi salam, iman sin zaman, amoy kayo na pun zaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punon sinallahu ta'ala, dito kaya saksiyan sin mga tausulga iwan taunarka. In pagpunyad to, naglamod na in tausulga iwan taunarka. May tayat tupiyon sinallahu ta'ala yung mga katampya panjari. Hasaw pasaksiyon sila sinallahu ta'ala. Haadlaw yadto patayon na in kamatay. Nawak to yadto patayon na in kamatay ng Allah ta'ala. Patayon niya rin kamatay. Bangwayro rin kamatay. Na mga palanggan na muakama Islam. In tausulga, salama lama na halom si sulga. Inamik yan in taunarka, salama lama na halom si narka. Narito mga palangwan na mga kami Islam, hawaktu, kaya sasaksiyan na si mga taunarka, iwan tausulga, wayroon na kamatay. Ni mga tausulga, magkukuyag na sila sa wayroon na kamatay. Narapon yung taunarka, nakalando, insusun nila. Sab, di na sila mapatay.
Hangkan ni mga tausul ka mga palangwan na mga Islam. Hawak to mayroon na kamatay. Mangayo na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mangayo na mga taunar ka. Ya Allah, pagwa kami ding hanal ka jahannam. Uni maksud, na'malu salihan. Huminang na kami ibadat. Ghayra alladhi kunna na'mal. Amin mga ibadat, wayroon na muhinang nakauna. Sayin Allah Ta'ala, sawabsin amin, kaadilan niya, wayroon na. Kalang sinallahu alam no amirkum bukon kadilan na mo kong pangumulan. Amin mamarahin na kaniyo. Sa lain kufar mga puan, lumigwat na pa Allah Ta'ala. Mga palangwan na mga Islam. Amoy ating pagtakon, amin yawmul akbar. Amin siksaun sinallahu subhanahu wa ta'ala intaw narka jahannam adlaw yadto. Sinsiksa sa ul. Damik yan. Kahinapusan niya mga palangwan na mga Islam. In kahinapusan sin ayat. In kahinapusan sin ayat. Wasiyat. Nasihat. Patumtum sinallahu subhanahu wa ta'ala marikato. Sablong sinallahu ta'ala inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Kahinapusan bangin panagnaan sin amin ayat sinallahu ta'ala piatarang sin Tuhan Rabbul Alamin in kahalan sin tausul ga iwan taunar ka in sumuno amin muka in sumuno amin biaytaan sin Allahu Ta'ala in mga manusia magtafakkur mamikilan bang biyan di ini kapapanjari sin Allahu Ta'ala mga piapanjari niya na kainapusan niya amuna in khatimah inallahu subhanahu wa ta'ala imiyan inna ilayna iyabahum laong sin Allah inuwian sin mga manusia inuwian sin mga piapanjari sin Tuhan na Rabbul Alamin madtura pa Allahu subhanahu wa ta'ala inna ila rabbika ruj'a laong sin Allahu ta'ala ingkatan sin piapanjari ingkatan sin manusia madtura magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkarya salat sin Allah sin mga manusia dingha Allah magbalik da sila ding madtu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ilayna iyabahum law sin Allah magbalik da in mga manusia marikamu thumma inna alayna hisabahum damikyan law sin Allah subhanahu wa ta'ala hakayna pusan aya sin suratul Ghashiyah Summa inna alayna isabahum iwan kamira in magbista sin mga katan kakahinang nila. Mga palangwan na muagama Islam hati niya in Allahu subhanahu wa ta'ala asal bistahun in katan kakahinang nato hangkan long sin Umar ibn Khattab radhiyallahu an amin amirul mu'minin ikaruwa khalifa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imiyan hasib nafsaka qablan tuhasab laong sin Umar bin Khattab bistaha ingin hawabaran mo hari pakaw mabista hasawab kita ning katan kita yung mga palangwan na muagama Islam bistahunda sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana nasawab yan ya kau ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bistaha ingkatan kakahinang mo hawaktu kau nag-akil balig sambil paadlaw ini waktu amin wajib kayo sin Allah Ta'ala yung pag-ibadat sambil pabiyaon mga palangwan na muagama Islam suway di malawa in pagmuhasaba in pagbista sinhambuk din kato taniyo sin mga kakahinang nahinang niya asabab nat bang nato dibistahon in mga kakahinang nato mga palangwan na muagama Islam asal malawa tuod kita nyo haran sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab di na kita nyo makatali hinasusungon tuy adlaw pagbista si sabab ni nato na matali inasusungon to'y ipagbak na to in Allah subhanahu wa ta'ala. Asabiyam na maid kami, mga palangwan na muagama Islam. Sinlapal ka sila sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.